E pa dragi moji, sad se nalazimo sa kanadske strane, da, dobro ste čuli, nalazimo se u Kanadi. Ovo je toranj, veliki sa koga može da se vidi što šta. Kao što sam rekao, nalazimo se na kanadskoj strani i odavde se Niagarini vodopadi mogu vidjeti mnogo bolje nego s američke strane. Samo da pređemo ulicu. E da, ovo su znači sa naše leve strane američki Niagarini vodopadi. Ranije danas, prije jedno sat vremena bili smo na onom tamo tornju. Dakle smo gledali američke Niagarine vodopade, a ovo su, da kažem, prave Niagarine vodopade sa kanadske strane. Znači ovo je sad smo na kanadskoj strani, preko je Amerika. Ovo su vodopadi u obliku potkovice, tako ih i zovu. Zovu ih horseshoes. Vodopadi u obliku su potkovice i to su kao ti pravi vodopadi. Prići ćemo još bliže. Dalje ima puno turista. Inače, kanadska strana mi se jako sviđa. Super je. Jako puno turista ima. Znači, to je ta strana. To su ti vodopadi. Kineskinje, svijetkinje. Znači, američki. A ovo se nalazi na kanadskoj strani. I Kanađani imaju mnogo bolji pogled nego što Amerikanci imaju. I ovdje su kanadske su isto pod ledom. Mislim da je čak i u vodi ima leda, zbog toga i ne idu one ture brodovima. To je to, prošetat ćemo skroz tamo kako bi što bolje vidjeli, a i da napravimo koju sličicu. Inače, ovo je pravo turističko mjesto sa puno hotela. También